Maabitha a borithi kuma ceceni ya borithi ya Kangema marahotire kuhofaniria arutwo aya thutha wa murutani munene cukuru-ini wa Igeria kumakunyira kuri na mubango wao kugoma na gucina cukuru. Thutha wa maabitha a borithi gwikinya cukuru-ini uyu na guikara cemba niguo marahotire kunyita arutwo aya. Zuka pale chini ya uongozi wa Madam Rahab tukaanza kufanya sorting pale. Tulipopata hawa vijana wengine ambao tulikuwa hawana vitu wakavolunteer tu kusema kwa nilikuwa na fulani, tukafanya sorting kabisa. Tulipomaliza tukapata vijana 22. Arutwo aya aria maraire thero ceceni-ini ino maugite gitumi kiao gia kubanga gwika giko giki ni kwaga guthikiririo ni urugamiriri wa cukuru. Unaona, wasichana wanapendelewa sana. Kama mkiwa na kitu mkipeleka kwa mwalimu anapendelea zaidi ya msichana sana. Hiyo ingine ni kuwa hawa walimu kuna venye wana kugauge, they are discouraging someone. Yani unapata mtu kabla akwambie ama kuonyeshe venye utapita, yeye tu kazi yake ni kudiscourage. Wanajaribu kutuuliza venye tunaweza saidika ama yani venye tunataka, but tukienda tukiforward what we want, they never fulfill it. Uhoro wa arutwo gucina macukuru ukoretwo uri iguru muno tamu-ini ino ya keri, undu uria utumite thirikari ithundure kamiti ya guthuthuria kiria kiracungiriria ciiko ici. Kuringana na Profesa Mwai kuma University ya Kenyatta, ni kubatie kurorwo kana arutwo ni gukuruhanio marakuruhanio na urutani wa mirugamo miruru riria mari macukuru-ini. Kona andu agima ni mareka mitugo itagiriire, ni marugiriria ndikana mamobilize ciana cia handu rege ni mugunda wetwo ni mundu gitonga makomobilize ciana ciana igatukanishira hona tiagas ona maundu macio ni magutuma ciana cione tari we gukorwo magika mitugo itagiriire. Koguo menyo uri muhena-ini yothe umenyo ungi wagite ringi ni arutani na aciari uhoro wa kuremwo ni kuembrace ciana uria ihana umuthi. Miario yake ni nyititwo mbaru ni Minister wa Githomo thirikari-ini ya kaunti ya Nyeri uria wendekithitie kugia na cikaro cia nyitite miruhonge-ini rwa githomo niguo gwetha kihonia gia thina uyu. Riu mahinda maya uria tungika ta andu aitu aria mari thiini wa githomo ni kugeria kwira ciana citu na guciariria gutire njira ingi tiga kumariria gwika guidance and counseling nigetha maundu maya monekete matikae kuoneka ringi. Kungi nakuo mubunge wa Gatanga Humphrey Njuguna ni endekithitie gucokio kwa mutugo wa kuherithia arutwo na njira ya kumahura iboko, akiuga ino noyo njira ya kuruga mitugo macukuru-ini. Corporal punishment should be introduced tomorrow in our schools. Not only that, during our time, even neighbors had right to cane you. You were misbehaving. I was caned by neighbors, and but these days that respect is not there. Mubunge uyu araragia hindi ya kuheana bathi iria iguritwo na kigena gia CDF kuri macukuru ma muthingi gicigo-ini kiu. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.